kita lanjut, kita makan dulu sotong ini. Ya, betul aja. Ini kawan saya dari Aceh. Hai. Al. Hai. Nah, ini cewek dia, budak KL. Hai. Hello. 因为让你们越看越嗨的。 On Astro AEC, Astro Go Asuka every Saturday. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi hari ini saya bawa kalian pergi melihat suasana Songkran. Kenapa? Saya pun tak tahulah kenapa ya. Jadi saya mulai dari awal video ini. Ini adalah tempat saya tinggal, yaitu Travelodge. Harga nginep di sini Rp50 satu malam, tapi saya tinggalnya di sini. Dan di sini tuh banyak-banyak travel backpacker itu tinggalnya di area sini, sebab suasananya dan tempatnya itu bagus banget. Jom saya bawa kalian turun dan kita akan lihat suasana Songkran terakhir. Ini adalah hari terakhir ya. Ada tulisan, suasananya bersih. I love KL. Inilah tempat saya tinggal di Kuala Lumpur, bro. Jadi pas keluar langsung menuju ke tuh. Terang. Jadi pas keluar langsung kelihatan KL-nya, Kuala Lumpurnya. Start. Kalian boleh nginap di sini. Hotel Travel. Harga dia from Rp40. Tapi karena ada acara hari ini, jadi dia bagi harga Rp50 satu hari. Tapi kalau hari biasa nggak sampai Rp50 ya. Jadi kemudahan tinggal di area sini, kita mau kemana-mana itu senang. Ini McDonald. Tuh. Sekarang jam 3 mau jam 4. McDonald-nya udah bagus ya. Jam 3 sudah rame ya, soalnya ada acara gini, memang rame. Tapi saya akan masuk ke dalam dan apa aja sih yang ada jam 3 ini.
Oh, jadi jam segini nih nggak ada apa-apa, tapi dia lagi buat acara gitu ya. Performance list is quite long night. We had one nice one, alright. We have a lot of the upcoming shows. Dan jual layar. Oh, you guys can see now on the screen. That's the John Water Top Club, which you guys fast walking to them. You will scan and understand how you was especially that you have to like book the link faster, convenient, easier. Right? So feel free to scan it, and you can see now during our day 3 we have a list of program upcoming on, and I believe some of you guys are fans about the DJ, right? Daniel, somebody is a fan of Mimi Fly DJ? Anyone? Alright. Okay, and then anyone are the fans of Jiang Xiaobai, DJ Michi, raise your hand. Alright, okay. So furthermore, now we would like to, ladies and gentlemen, up next we'll bring you a special feature right here on the main stage. Main stage. Get ready for a fun and lively segment. Please put your hands together for welcoming Karim Fishball TV program by Astro Strand. Jom kita lihat dekat-dekat dulu, soalnya ini jam 3 sore kita datang. Sini ada tukang kebersihan. Waiting here for quite some time already, okay? So give a round of applause for every single one of you here. Come on, yeah. 我 Okay. 看到说大家都在这个太阳下面等待了很久的时间，所以大家今天一定要多喝水 ，stay hydrated，OK？、因为呢，等下我们的表演一定会让你们越看越嗨的。 Okay, so here's a quick tease for the performing artists we're gonna have later on. Okay, first of all, we have two artists from Astro Star Quest 2026. We have Emmy 肖如金 Emmy and 彭义俊义俊。 Yeah， 当然呢，接着下来这一组呢非常厉害，他们刚刚出道不到几年，已经有几首破100万点击率的歌。Okay，upcoming we are having a group of dancers. Yeah. And of course artists. Okay, they just debuted not long time ago. Okay, so they have their very famous Chinese New Year song, which they released for the past few years. It's very viral online, which is 1119. 哦，那还没完，我们还有最后一组更厉害的，把从马来西亚呢创到国际舞台，有实力姐妹花，有震撼高音当然有震撼高音的啦，有这个温柔旋律也可以唱进大家心里的，有2位姐妹花，我们有李佳薇和李佳华 ，We have Jessie and Kelly。 哇哦，大家你们都准备好迎接今天非常 amazing 的 performance 了吗？ Alright， 那其实呢，我们一直都带大家发掘很多精彩这个内容啦，无论是专访啊、独家幕后花絮，还是各种好玩好看的这个娱乐节目资讯内容呢，都可以在我们炫家女王看得到的。是的，每逢星期六晚上11点，在 Astro AAC 306频道、Suka 还有 Astro Go 就可以看得到我们的节目啦。 That's right. Once again, we are the TV show from Astro, which you can catch us on Astro AEC, Astro Go or Suka app every Saturday 11 p.m. 是的，那说了那么多呢，我们的表演是差不多要开始了，对不对？那今天要打头阵的艺人会是谁呢？哇，一开场我们就必须来个炸翻全场的 First performing artist, we have a group of artists together coming onto stage. Let us welcome our first performing artist, 1119. Come on， 掌声不要停 ，Make some noise for 大家掌声吧 我问 Amy 可能测试你。对啊，没信心看啊。
Boracay. Jadi sekarang saya lagi di dalam atas kafe, dan di atas kafe ini kita boleh lihat untuk kalian kalau mau sini nih kena antri ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya mau makan dulu. Ini pedas banget. Jadi sebelum kita lanjut, kita makan dulu sotong ini. Ini apa pula nih? Jadi di luar masih panas. Jadi kalian boleh makan dekat atas ini, sekalian lihat-lihat dan buat story ya. Kita makan. Nggak tahu namanya ini, tapi kalau aku nggak, aku akan pesan makan ini. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai makan, dan makanan yang tadi itu cuma Rp70 saja. Kalian sudah boleh makan dan duduk dekat luar ya. Yo. Bye. Oke, sorry. Bye. Okay. Thank you. Oke, jadi sekarang saya turun lagi. Nanti kita jumpa di bawah ya. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai dari atas. Saya sudah makan di sana ya. 这次也是宣讲女儿第4个讲台这边，是不是？哎，其实哦，我们真讲真的，我们自己主持人也很期待。两位的表演真的，我们在台下也是哇，跟着大合唱。你们有大合唱吗？有，对不对？哦呦 ，OK， 这样因为今天我们主题想说假想对班嘛，是，要不要给我们介绍一下两位的这个假想是怎么样的？还有什么东西要推荐给我们现场朋友这样子？我们是来自森美兰芙蓉的，很像那种佳丽，说森美兰芙蓉那种。要有那个站麦，孙美龙啊，那个瑞苏贝啦。OK， 芙蓉的话，这样我们应该都知道芙蓉是吃烧包，对不对？烧包 ，OK。秋海粉丝海烧包烧蟹，然后还有最近那个一坨老鼠粉，还有加面很有名，开始流口水了。真的，你们两位都是在国外发展了一段时间哦，在国外的时候会不会特别想念一些马来西亚的食物啊，或者是风景这样的呢？我超级想念，然后我每次就是想要回来的时候，我就 plan 好了我要吃的东西，例如拿西冷面要吃，然后炒粿条也是一定要吃的，然后卡鸭超级是我的最爱，我们的名字也要叫卡鸭。啊，就是吃的这一部分就是无法割舍，就永远回来就觉得我要胖几公斤了的那一种感觉，但是没有办法还是要吃，所以呢每一次回来前想说节食一下，然后回来吃了回去就节食一下。也是多看回来吃，对不对？对，没错。但是我觉得就是这方面就是真的离开马来西亚就是有一点无法割舍，就觉得非常的想念。当然还有我们的家人，就觉得每次回来就是可以跟大家见面是非常非常开心的事。没错，而且这个街道也是我们很常来的，今天在这边可以唱歌，我们也觉得很开心。梦寐以求啊，就觉得说可以在布吉冰唱，然后这边这么热闹的这个三角去唱歌，能让我听一下布吉冰的欢呼声。Kita lanjut dulu.
Okay, so Jason Kai is actually from Seremban. Okay, so as you know, Malaysia we have a lot of good food. So they're doing their jobs internationally. Okay, so outside Malaysia, they're missing all the foods in Malaysia. You know, crab. You have like kai butter, bread, toast, and then siu bao and everything. So make sure if you go to Seremban, get all this kind of foods. Okay? Come Seremban and try all of our food. That's right. 那要不要跟我们分享一下，就是在马来西亚跟在国外发展最大的潜力是什么？因为我刚才讲的食物嘛，对不对？食物。Ya, sebelum kita ini dari dulu sampai sekarang dia saja jualin. 我是觉得很想念家里的食物，常常都想要回家来吃家里的食物。是天气吧，天气热了，所以每次去到一个地方就要适应整天的天气空气也是。因为我觉得一年四季都是下面马来西亚是，我觉得也蛮舒服，但是不能 Panas ya? 外太多。像这次 Panas. 我觉得还不错，凉凉的，有点。 Kemarin ini oke. 对，今天走出来的时候觉得可以做这个给这个。 Kemarin ini nggak ada oke. Beda jam. 有点冷，对，因为有时候出去外面好像有点冷，有点湿，然后有点手会干。然后有时候我觉得外面的夏天比我们马来西亚还要热。 Oke, nanti kita lanjut dulu, soalnya ketemu dulu. Hai, jadi sebelum kita mulai, sini aku kenalin, ini kawan saya dari Aceh, Hai. Al Khayal. Hai. Nah, ini cewek dia, budak KL. Hai. Halo. Jadi cewek Malaysia itu nggak sombong bro, tapi ini jarang-jarang saya jumpa cewek Malaysia ini boleh couple sama Al. Asik. Kamu Apa? kemana? KL? Iya, KL. KL. Ini jarang-jarang jumpa Mana? orang KL ya, cantik dia ya. Oke, ini ceweknya Al. Malu-malu, budak Melayu.
Raise them out. Put them up, put them up, put them up, put them up now. Everybody raise your flags. Let's go.
konser dulu biar semangat kita les. Tep-tep layar dulu. Tep-tep layar macam itu lah. Ini live sampai jam 12 malam. Jadi kalian tep-tep layar.
Joey.